Maya paabak po kekongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking kekatamong online streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal amisa para king kapiestan ng San Bartolome Apostol. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ernesto P. David, Cura Paroko ning Christ the Eternal High Priest Parish, Sulipan, Apalit, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit apamuklat. Sinauna mong hangarin, ang tao nga'y tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsirapin na bayan, pinagpalakan na bilang biyayang panahon niya, sumilay na. King lagyo na ng ipa, anak at Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapan at ligod, kambay na ning kasalpantayanan na pagkalumnan ng Diyos ipa at ning ginutamong Yeso Kristo, mantabi sana kaya kayungan. At keka ang timurin. Miti mong tamo ang timong pamilya na ng Diyos, kambay ning kapanaligan, ipanigapo tamong gining pamatawad na ning ipa, uling buyang ka mulub at ganaka. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Gino, pakit may kaya kami impakalulo mo at lugod. At ibiya mo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa nagimbye, alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaralan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo aming kahilingan, ikaw na nalulugdog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tamo. Ipaming mayupaya, pasignakan mo kami, king kasalpantayanan, aminubog kang San Bartolome, akapilan man tapat kang Kristo. Bustan mong maging tanda ni ining kaligtasan, ing kaya kang banala kapulungan, para ka rin sablang bansa, ketiking yato. Itiyadon mi kaya ko, Diyos, king kapamilataning ginuming Yeso Kristo, anak mo, ang mabebye at magari, kambe mo king kami itong kaning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo.
Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ing meto nga anghel nga nakanako. May keni ipakit keka ing babaeng maging asawa ning kordero. Liba na ako ning espiritu at inatad na ako ning anghel king babo ning meto nga matas sa bundok. Pepakit niya kanako ing Jerusalem, ing banal na syudad at itipa manibat banwa at ibat king Dios. Mas lagya iti paulin ning kaligayahan ning Dios. Kikislapyang anting maulagang bato, anting haspe at malino anting kristal. Makapaligid yang mata sa pader at atinyang labingadwang pasbul a ating bante anghel king balang metong. Makasulat la karing pasbul ding lagyuring labingadwang lahi ning Israel. Ating atlong pasbul king dane paralaya, at luking dane mauli, at luking dane pangulo, at luking dane paroba. At inyang labingadwang batong pundasyon ning pader ning syudad, at makasulat lakareti ding lagyuring labingadwang apostol ning kordero. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kayakang pangaari o Ginoo. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Ding sablang lelangan mo puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kayakang kayarian at ing kayakang kayupayan. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Ipakilala dala ring sablaring mayupaya mong dapat ating maligaya ng kamalan ning kayakang kayarian. Impamagari mo alang kapupusan. Ari ka kapilan paman. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Makatuliran niya ing Ginoo king sablang dapat na at malam karing sablang dapat na. Malapit niya ing Ginoo karing sablang tapat mamaus keya. Karing sablang king katutuan mamaus keya. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo, parangalantaya ing mayap a balita. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatiliyo kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasag ibat king may pabalita agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. King padauna ita penintunem Felipe Nathaniel at anyang igit na nga nakayam. At tagpon miya itang mababanggit king libro ning batas as sinulat ng Moises at mababanggit mo naman karing kasulatan ding propeta Jesus ning Nazaret ay anak ng Jose nga nang kinatang Nathaniel at inwaring mayep lalto Nazaret may kibati Felipe taro lawen me inyang ikit na Jesus ing lalapit ing Nathaniel nga nang bigsalita tungkol kang Nathaniel o yan ing tunay Israelita kaya alakang akit pa magkunwari. Kitang nang Nathaniel kaya makalano mo kung nga kilala. Bayo na kay Naus Felipe nga nang may kibat Jesus ikit na naka at yung kalalam na ning dotong higera nga nang Nathaniel Rabay ika ing anak na ning Diyos ika ing hari na ning Israel. May kibat yung Jesus, maniwala ka wari uli na ning sinabi ko kaya kang ikit da ka at yung kalalam na ning dutong na ning igera, may git pa kanya ning akit mo. At tiglong ng napang Jesus, ing katatuan sa sabihin ko kaya kayungan, akit yung makabuklat yung banwa at ding hanggel na ning Diyos, ti pamanik lang tulid ning anak ning tao. Ing mayip ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ngayon pong aldo ngayon, pagmasusyan tayo po, ing kabyasta ng Nathaniel o Bartolome. Eko po magtaka, aliwaya lagyo. Pagpiyestan tayo sa San Bartolome, pero Nathaniel yan makasulat kim binasa akong ebanghelyo. Makaniniya po ita.
Karengat log Evangelista, San Lucas, San Mateo, at San Marco, sinulat de ing lagyong Bartolome. Manaliwaya, karas kang San Juan. O ba't may naliwaya kang San Juan? May naliwaya uling ketang konsepto ng San Juan, ustuya ing lagyong Nathaniel. Bakit at sinabi kong gusto itang konseptong at lagyong Nathaniel? Karin pa mo, inawos na ning mayap ni Ginong Yesus, anyang pekilala ning oyan, ing tunay Israelita, kaya alam pa magkunwari. Kaya nga man nung sinabi ng ginutamong Yesus, kaya alam pa magkunwari, imbori na sabihan, kilala na ning Ginong Yesus, dening alagad apilina na. Medong ngay Nathaniel, kare may kasaksi, nung makananuyang sinubling mebye, menik banwa, ing Ginong Yesus, ing kamatutuanan, metong ya ka ring masigasig, amenaral king may pabalita. Alata mo nga banggit o alang mababanggit king biyena king banal na kasulatan, no nemo ita sinabi ng atinwaring mayap linto Nazaret. Ita mo ing daramdaman tamo, pero kaya rin na po nita, lalong-lalo na, anyang tiburada no ng Ginong Yesus, dening alagad, Nathaniel, metong ya ka ring masigasig, menaral, migpalaganap king may pabalita. India at king Armenia, karinya mipadpad i Bartolome o Nathaniel. At king bansang Armenia, karina sipwak dinawuning biyena para gingapong Ginong Yesus. Makananuyang mete. Mete yang anting martir. At kamang babasan kitang biyena nandin, biru-biru itang parusang di sana o tinggap na kareng tao king Armenia. Di nun tao makapibatang balatande ing balat mo. Bala mo, may nakit kang chichero na binya ko kaya kayo nandin. Matindi itang balat. Kadua, pinako diya namang makabaligtad, kalupa ng San Pedro, tanda na ning kayang pamaglugod at katapatan king Ginong Yesus. Nung Pedro pinili ng makabaligtad yung mipako, sinabi na, karapat dapat maging alagad na ning Ginong Yesus, pinili na namang Nathaniel, ing mipako yung makabaligtad, pero ing kayang katwiran, dinawo ng tapat, ing kayang sarili, ang ganaking kamatayan. Dimdam tayo po nandin, nga na ni Ginong Yesus kaya alam pa magkunwari. Alam pa magkunwari. Impun tao, adwaya karakter. Pwede yang tapat at pwede yang magkunwari. Ita mo ngan, magkunwari tamo. Minsan itang pa magkunwari tamo, masanting ya at makasawo piya. Nano ya po itang amanon kung pa magkunwari ang makasawo. Munang-muna, potang miyabe-yabe tamo. Alimbawa po ikayo, may ka dinner out kayo po metong kabengi at kabang mamangang kayo, may papagkwentuhan kayo. Ating mapipilan kaya kayo, magkunwarila para masayaya itang pamiyabe. Potang masaya tamo, lulto tamungan karakter, lulto tamungan pangatawo. At minsan, itang pa magkunwari tamo nga ita, makasawo piya. Ingaman man kung makasawo piya, masaya tamungan, uling abe-abe tamo, at pauli na nitang pa magkunwari tamo, bala mo po, boring, itang pa magluwal tamo, at mag-enjoy tamungan. Kadwang pa magkunwari ini, at ini, impeka, makarindi king ngarapanan ni ngapong Ginoo. Itang ugaling magbanal-banalan, magmayap-mayap, magbiasa-biasa, deniretan tawong piling da, baludangan ning gana-gana, deniretang ugaling makarindi king ngarapanan ni ngapong Ginoo. Anya, nung lalawin mingini, impang masisyenta mo, kimbiyan ng Nathaniel, metong yamu ing panagkat na kaya katamo ning may basang ebanghelyo.
lakota mo ing ugaling magkunwari at ipakit tamo ing tune ugali. Lawin niya po, potang lulto tamo ugali, tanggap da kasama ring aliwan tao. Pero potang balo da ka ring tao, lalong-lalo na, kung metag na kang may dredos, metag na kang balo mo ng kwento, ding beda ring mikitawo, ala nang lalapit kaya ka, na anong sangkan? Kasi itampa magkunwari mo, na makasawop, na makatula, nun makaperwisyo na. Yan, nung lalawin niya po yung ebanghelyo pa kamalang kong kapatid, tuturo na katamo, dahil ako tamo itang ugaling magkunwari. Palto tamo itang tunay ugali. Labi niyo po, agyang etamo makwalta. Etamo man mi panwanan king material abage. Deta mong tawong lulugod kaya ka. Deta mong tawong mamye pakamal kaya ka. Detang tawong magmasabal kaya ka. Indikasyon na darening tawong areni, kaluguran na ka. Tanggap ka karela. Ka man mi panwanan king material abage, pero dig me pa ing tawong makwalta. Uling tanggap da ka ring tawo, nanuyaman ing pakatawo mo. At hindi siguring metong kasangkan, o bating Ginong Yesus, gana kang Nathaniel, o yan, ing to na Israelita. Kaya alam pa magkunwari. Imri na sabihin, nung nanuitang ugali ng Nathaniel, ikit na nangan ning Ginong Yesus, bayo ne pa inawos ning kayang kapatid, bang kanita, pakilala ne, sana po king pagmasisyan tayo kapiesta ng San Bartolome o Nathaniel, ingi panalangin tamo, pamarisan tamo itang birtud ng Nathaniel o San Bartolome, itang maging matapatla, king malating bage, o maging matapat tamo king malating bage, kanita, nung may pagkatiwalan tamong kining malating bage, diet ang mga rula bage, mas lalo dong ipagkatiwala kaya katamo. Talakad tapong yan pakamalan kong kapatid, manalangin tamong tayintim, king ipangatsibanwa, ingitubod na yung labis-labis yung kayang espiritu na din kayo, anak, king kaya katamong kami bisanan, at king mabilog ng balayan, kareng balang kayadwadan, ing kaya kong maging pakibat, Ginu, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Ulitan tayangan po. Ginu, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning kabyasnan, patnubaya nesa ing Santo Papa, ing kekatang obispo at pari, at ding sablang talatukin ng Kristo, ipanalangin taking Ginu. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning lugod, pisan metunga nosa, king kapayapan, at kagalangan, king metong at metong, ding sablang bansaning yato, ipanalangin taking Ginu. Gino, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning pamamatula, lunasan na sana ing kapagsubukan ding kalulu, ding masakit, at ding sablang daralan kaligaligan, ipanalangin taking Ginu. Gino, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning tetagan, ipagkalugnas sana kay katamo, ing pamanatiling darap at mayap, lulugod king Diyos, at karing para tang tao, at gawa nakatasa ng matenakan, at talapatutukang Kristo, ipanalangin taking Ginu. Gino, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, Antimurin, ding kapagnasan ng imang uring Miranda, nganing pagmasusyane ing kayang kasyam apulot pitong aldo kebaitan, Antimurin, imis Joan Yabut. Iyuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong meyango na bie, ipanalangin talo king Ginu. O Diyos, sa ipaming atsuban mo, tiro mulat binayo ring puso ring apostoles, kapamilatan ding kalam ning espiritu ning kekang anak.
Kapamilatan na diting kalam na iti murin, ning Espiritu, ipagkalom mo ing parati king maging biyasa, may babae puso at magmaragol king alagad na kining kang anak mong ing ginuming Yeso Kristo, iya ang mabibit magari, manggaman king alanangga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Ingayin ng Ginoo makasadyane, malalangin kayo kapatid, bani kaya katamong dawon matanggap yara paning Diyos, ipang may payang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ipamimigla lang daraw miya kaya kaiting sakripisyo ning kapurian, kaniting kapiesta ng San Bartolome Apostol. Banano na sanang pauli daring kayang panalangin, miras kami king sawop mo. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo malatitiyo kaya kayo. At keka antimuri, Itas yoreng puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulit. Tuneping karapat dapat at batulit. Ing puryanda ka at pasalamatan kapilanman at nukarin manoy pa. Diyos king ngalan ng gatlubos may paya. Ika ing ngalalanggang pastol aparating mamantabe at lilingap king kekang kawan. Kapamilatan ring apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gawan mong pastol ning kekang kawan, ban makirake king kobra na ning kekang anak, at ibat king kabilyan na karimban mo, patdobayan na king nginiking kasalukuyan. Uli na dito, kambi di sablang koro ring aghelimban mo, daralit mi ing kekang tigayo. Layon makyabe lang tok ng babiyak kapuryan keka, at ngaming pupure. Ikapining banaloy pa at ikay sibol ning sablang kabanalan. Uli na dito ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, ang timoy titipang hambun kareting ngayon mi, ban pabanala at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. At tatandanan mi pakanitang beging mi pakanyaya, kinwaning tinapay karing banal lang gamat, pepa salamatan ako at pinuri, pirasan
at din wag na iti ka rin kayong disipulos at gana, kunan niya iti ko kanat kanan niya, itiyin ka na akong katawan na bidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batning Kapunan, kinwaning kalis, pasibay na kang pepasalamatan at pinuri, dinwang niti ka rin kayong disipulos at gana, kunan niya iti ko, binungkaw ka niti, iti yung kalis din ka na akong daya, indaya ning bayo at talalanggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para ka rin sa malang tao, kanita may patawaran na rin kasalanan, daptan niya iti anting kapigaganakan ka na ako. Manuratan pa siya ngayon misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Inya ngeni gaganakan mi o mapabakalulagi pa ing kamatayan at pamadjibli lang bebe ning anak mo. Daraon mi yakiting tinapi ning beting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, impe palyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keko. Ikamingan sadang misudusuluking katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan mayo ipa, isang iglesia mong makalaganap king metong ayatu, ban mi ganap sa aking dugod, kambe ng Francisco, in kaya kaming Santo Papa, i Florentino, in kaya kaming Arsobispo, ipasyan, in kaya kaming Arsobispo Emerito, di sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo, king kaya kang banal na kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatan ming minuna ng Pepay Nawa, king pihong kapanayan ding pamanjibling mebye, idala mula ding sablag, ding mayang unabye, kim pakalulu mo ketang masalang harapan mo. Pakalwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, kimbe alanangga, ban kambe ning wana Birhen Maria, Indo na ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang banalay esposo, kambe rin ban mong apostol, lalong lalay San Bartolome, ding sablang banal, ami biya kalugod-lugod keko, king kaya kabaning palawon, puryandakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kaganak. King kapamilatana, kambena at kaya, kaguning balalay Espiritu, sablang para kalampong nigay kaya ka o Diyos, may payang tutu, manggaman, king alanangga. Amen. Ngeni madalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod, king ipa, kareng amanong tiro na kaya katamo, ning Ginong Jesus. Ikabos mo kami kisablang marokay pa, malugod mong ipagkalabing kapayapan king panawon mi, banigi kasopa ni Gerang pakalulu, mitimawa kaming parati king pamanali para ni kasalanan,
at mikabos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang paninayan mi at pagsadyan, ing panyatang nagmit mong digaya, ning talapangabos mi Iyesu Kristo. Uling keka, ing kayaryon at ing kayupayon, ang poning ligaya, manggaman king alananga. Manalangin tawag ni para king kapayapan. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing king apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, noon e pansinan mo yung kasalpantayanan na kaya kang Santa Iglesia, pamayapan me at pisabetungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibet magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka, antimuri. Iyang pangtayang ini, ing waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po, kaya kawan. Niyo ing kordero ng Diyos, ing milalagoging kasalanan ng yatu, buwan na ring darano, ampong kakawa, uling mi pakabsyan la. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyaing amano mo, kumayap na ako. Kaibigan, tantuin mo, isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasal, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Di kanya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emusana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Ipaming malagod, nginimpig masisiyan miya ing kapiesta ng San Bartolome Apostol, tatanggapan miya ing pangako ning kaligtasan, aso panagayasana kimbe migeti king yato at kimbe paintungol, itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginuman tabeyo kaya kayo. At keko antimurin. At tanggapan niya kaning bendisyonan ng Diyos sa may payang tutu, igipa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katampan na kapag masisyan mi daune, umitanang iniking kapayipan, at bitutuburan kayo. Salamat, King Diyos. May poras po kaya ko. Metu